بين خلق قاديش برنامج هوي روشنا برنامج إيفار بادينان فيديو هيك كوا بابت في خلق ده هاتيا دست نشان كرم بتجه رازمان دياو بشين چند نگی خدمت هوای بارز بکن برزان بابت ما افریقا دیگری دای برای سیاسی هرما کردستان بیدودستان او کاربردانش انجام ریفراندوم به سر هرما کردستان داتن بو ما بسیج امر بین میوانداری زور برس نویسر روشنبی سعید عثمان ما مساطی گلی خیراتی و ایوار بادینان گلک سپاس بوده سپاس بو بینید بعدینان ساعت و افریقا هم دی پیک و دانستان نکیل سر بابت که وصای گرین کین گریدای جیانامه افریقا پاش روز ملت کرد همیه بله تو گلی خیراتی ما مساطی سپاس البته برزان هیچ دیشم برای وانجمان سرش شما دیار پیوندید که برنامه داوری کنم هر سرنجو تبینی بسیار که ها بیتیم که نمیوانه ما به خلکه ما مستقر دست بکیم خواندن تا براشانو که هرما کردستان ور بگیریم براستی افریقا هرما کردستان گشتی یعنی ملت کرد همی قناخ اگرا در باز بیک و قناخ آن بجین ورچرخانه که دیروکیه گریدای جیانا هر مروفه که کرده هم هرما کردستان هم هر پارچه که دیا کردستان بیت یانجی هندران بیتش برچه چونکو اف پنگا وال هرما کردستان هاتی هاوتن کو ریفراندوم بو سر بخویا کردستان هاتی کرن او همچنین بیجین یعنی پروسه سر رای گازنده و که مقاسیل سر هین لی پروسه سرکفتیانه هاتا پریو برن و پتریا خلکی کرد الگل هنده یک و ملت کرد سر بخو بجید بله ما مستقرم بین السر طيب اجي فراش يعني بيجن تدبيني كو افراش دي بربكي وجدن يعني تدبيني كو چارن وسي ملت كرد ديارت و معادله دا ينجي يعني مگوت ورچرخانه کا دیروکیش برچه چونکو پراستی يعني سیاست جی هندک جارا وکی فوتبوله يعني بله سرکفتن یا افسانه‌ایه بله خورا گرتن سرکفتنه و بردوامیدان سرکفتنه او بارگرانه بله او افریقا ملت کرد آن افغانه ها ملت کرد جیت را در باز بید ما سرکفتیانه ریفراندوم انجام دا و سرکفتیانه آن بجین پرانیا ملت کرد گر سرخوبونه دیمین تلویری که قیاده سیاسی کردی لجنه بالای ریفراندوم حزب سیاسی کردی و جالیا کردیش در وی والاتی حزب سیاسی در وی هریما کردستانی اول هر سه پارچه دید کردستانی کادی چواشین زمینه که خوش کن کو آن پشتوانی که بو هریما کردستانی پیدا کن کو پاشگس نبیدش دا حاضر خوب جبر کو يعني موجود اف بينجاوك مهاوت او سركفتنا كمحصنه نشانه هشياريا ملت كرد نشانه حزو خاصه ملت كرد كسر بخوب جيد بس لمين تلويل هكر پشتوانیش لایه کردیندی و بونه ایده کرنش لایه دیپلماسیا دنیای و بو هریما کردستانی نه ایده کرن هکیه کرد مفاوضات دار گل بغداد گل هیز نیف دولتی گل دولت انزل هیز هکیه دانستاندن دا سرکفتی نبین هنگی ام ده چند پنگا و کپاش وزفرن و او بخوشی وکین جوره کشکستنه یا بو ملت کرد ام ویگا وید قناقه که داینه ام نزیکی درگه دوریانه که اینه امیان برف سرکفتنه که مازن دیشین که کرد سر بخوب جین وی پارچه یان جی ام ده شکستنه که خوین که وکی شکستنه سال 88 و 75 بود مصطفى خالن جنابت بحث لكن يكون شوان ريكون افين جنابت قلت لكم ام بشين بشتي سركفتنا فراغ سر سركفتنا بله دمينت او کاری یعنی خلق کرد آن ملت کرد زمینه خوش کرد طبعا از بحث هرما باشورت کم یعنی هرما کردستان خلقی زمینه خوش کرد کو ام سربست بجین ام سربخو بجین دمین تلویلی که سیاسی کرد اوید قیاده حرکات سیاسی هرما کردستان کن چه حکمت هرمی بید یانجی هیز سیاسی کردستان بن کادی چواشین سرکفتیانه دانستاندن الگل بغداد کن یانجی الگل زل هیز دنیا کن و اوی مفاوضات دا وان دانستاندن دا که اودی چند سرکفتی بن هکر او سرکفتی بن هنگی ام دی پنگا وکادی قناق کادی یکو بیشنده برف گشبینی چین یعنی آن دی برف آسویت خوشتر چین هکر قیادیت کردی هکر سرکفتی نبند و دانستاندن دا بار بکه بلکی یعنی بلکی هم دست کفتید مهین افرو که هندش وانه دیش دست بی ما مثلا بحث سر انجام ریفراندوم میگن ام بجین اف انجام الدومایات یراگاه هندن چند وکو کارتکا هیزک و ام برابری عراق و برامر ولات زیجی کار بینی یعنی اب خوب
انجام ملت کرد گوتی سرکفتلک کامازنه بله بس دمین تلویلی که ام دی چواشین و کارتی بشه وکی باش بکارینین بله گلک جا یعنی اف وکی چکه که یک چید بید برو خوب بکوجید او چید بید جی مروف دشمن خوب بکوجید یعنی کار دکا گلک کاب هیزه بلکه بیشین چکه که دو دفع ورقه کاب هیزه هکه کرد دانستاندن دا اتشار زابن هرچند ما کلتور دانستاندن اینه ما کلتور مفاوضات اینه ما کلتور قبول کردن دی و قانع کردن دی اینه دیپلماسیامت و چنده دا یعنی حتی نکه وسادیار حتی بری رفراندوم یا سرکفتی نبود چکو منش یا پشتفانی دولی پیدا کردن هکر دوی قونا غابه دا یعنی بجین چاف خشاندن اکید پیوندیت خود داب کن چاف خشاندن اکید زمینه داب کن چاف خشاندن اکید وان مرو داب کن اوی دانستاندن ات کن بلکی اوی دی یعنی آن بجین فی واجب دوی آن جولات دوی دانستاندن گل بغداد گل زلهز جهانی بلکی بشین سرکفتن گل خوبینن بلکی بشین سرکفتیانه دوزا کرد آن پرسا گل کرد الباشور بشوکی زلالتر بشوکی بروفایتی تر نشاد دنیا بدن کو براستی تبگه هینن کو هریما کردستان هک سربست بشید نمتر سیال سرپارچه دی دیمین ترویل او چند سرکفتی نه هک او سرکفتی ببین او بشین لایانی دی دانستاندنه بشین راضی کن بشین قانع کن هنگی اتصورت کم اف ملت کرد اوی گوتی بله و اوی گوتی نه خیرجی همیده سر کرد بله اما مستعان بيجين او شيري جناب ده بحث تكري اوي دوسر تاگو دیجی کو ام هکر خالد کاربین دی خواب بوجین یا او چرا که درستن کو ام کاربین ام دجمن گلی کرد بوجین يعني مقول او دنجت زورينا دنجت بالي او بجين وكي جورك توكيلي جورك وكالتي عن بريكاريه دا هزين سياسيين كردستان كو او وسيله حيل خوبه بنو بچن بيدانستاندن الجل بغداد يعني هر لايك يعني هر اكيديل رقدي بيت شو زلهز بك امريكا روسيا فلان بن يانجي يعني دزگه نفنتوی بن وكي يو ان وكتي اوروبا وجامعه عربي عن كونكارا بسرمانا يعني تشين وقتی الجلوال ترين نخاري او خو كارتكا هزيه في كردا كارتكا هزيه يعني افيدي هكو تشلويلي هكر بي پشتوانیا ملتی بچن بلکی لایدی دی بجته کید بجت فين تمثيل ملتی کرد کن راست بس وی گاوه هکر وفد کردی او مفاوض چیت چبچتا بغداد چبچتا هر جهه دی يعني او درستی تمثيل ملتی کرد کن چون بطريقه ملتی کرد گفت بله يعني اوی باشور بله بل هندي عاد بيجم يعني تشكاكي دو دو يعني ان دو ساله تشد بيت خوب بكوجد هكر او تشارزانه بن هكر او دبلوماسي نبن هكر او نشن لايدي يعني كيشا كردي ام دوزا كردي قانع كان هنگي بلكي دي ملت كرد الباشور چند پنگا و پاش بزفرینن بله ما مستعان بحث لنه که اگر تفاندان صندرین اینا انجام دادن دا کوان بشین افراد شهری ما کردستان سردانا اوان ولات انزلنسیون عراق کن فاندان صندرین ام بشین ما کو پیدوی سرکفتی نبون تو دبینی جاران وسی هری ما کردستان دبر بکی وجیده يعني او بخو من بيجاكي اويديا هاي يعني بيجاكي ترسيال دفم هاي يعني اسكال جرال قال هوالاش بحث يم يعني درستي اس بيجاكي ترسم كو هكر كرد في قونا غيدا سرنا كافن بلكي ام حتى دمك دي دريش بلكي حتى يعني چل پنجي سالك دي بلكي ام نشين يعني هزي ان بيجين هزا ديالوجي نه هزا چكي يعني اصلا بحث چكي ناكا بيجاري يعني حتى چل پنجي سال دي نشين هزا ديالوجي بغداد قانع كين كو او دفرد وقتياش هيا ما كردستاني كو اويد كردستاني نه چون في گاوه بحكم امر الواقعي دست كردادا ما ريفراندوم جيل ويري كر و كردال ويري يعني كرد سركفتي بون دمين الويري هكر اف لا يعني كردي هكو تشتا دانستاندني ام دي بحث عراقي يعني وكي كشكا نافخويا عراقي كامل قال عراقي سركفتي دابين وعراق بشت يعني دولة الدنيا قانع كد كو كردا هر وكي تجاوز سر حق عراقي كري بلكي دي پشتوان دولة عراقي عن حكمت عراقي قالك هبن كو بيدفيا حكمت جارقي دا صحالات و سربري خو سروان دفر وگرينيد و اف بخوجي باش وزفرين نكبو ملت كرد چونكو هكا
اف دفرت ام بیجین ماده 140 یان اف دفرت وقتی شهر کردستان و کی بیجین بلکی يعني 40 صديش آقا هریما کردستانی نه کرد او همی بن دست هریما کردستانی و نه بن هر وکی نیو کردستانی اجدر و هریما کردستانی است. شبر هندی هکر ما في قناغ اف دفرش دست دان ام بلکی 45 سال دی نشین وان دفرا جاری قدی داخاست کین دیمین تلویری يعني في قافه او شكل مفاوضات ایتاکرین آن او شكل مفاوضات او دی ایتاکرین کو پیتفی بو برا ریفراندوم یعنی چندین داخازی هبون کو چند سال که ریفراندوم بده تأجیل کردن و وساطات الدولی هبن و کرد هک کردا داخواست کرد با گرانتیا بجه اینانا دستوری عراق داخواست کرد با اسم زانم که راستی چون که چلا یعنی کردی نافروکا وان بیجین وان پیش نیازا آشکارا نکری نه گفتیم پیش نیازا امم متحده پیش نیازا امریکا پیش نیازا بریتانیا پیش نیازا اما دیمایی که هیا پیش نیازا فرانسه یعنی او چندین جار دولت عراق خود داخواست کرد که ریفراندوم نکین آن پاش بخین آن پلوشینین او هم دانستان نبکین هکر ماده 140 بجه بید او کرد یعنی الوان دفرد وقتیای بگوان اوید زورینه اوان کرد یعنی بو سر حریم کردستان و گرن هنگی وان دفر خسارت نابین یعنی بله بله ما مصطفى برش اگرم بین افسر بگشتی ام بحث کن ایجابیات و سلبیات انجام دادن ریفراندوم چه بین یعنی جاری یعنی از بیشم آیا او ریفراندوم مکری پنگا و دستوری بو یا دستوری نبو بله يعني برو فاجي همي اويت من قولي بوين بحث ريفراندوم يكري هميد بيشن بينغا وكا دستوري بو اس برو فاجي وانا هزرت كم اس تصورت كم الدنيا دا دستور جريبستا يعني جريبستا ناف برا خلق ملتي دا انت ناف برا نتويت ولاتكي دا انت ناف برا باوري يعني دينت ولاتكي دا يعني جريبستا كت ناف برا لاين دولايانا و بتر و همین گاوا دستور و گیره بست اینا نویسین دوانا گهینته ایک نه دوانا جک وکند دستور عراق جیهات که نویسین که دا کرد و عرب ترکمان مثلا بشین کلدان سریان آشوری ارمن وان یعنی شلای باوریه و بسرمان مسیحی ازدی همیا گهینته ایک دستور شرح ناکن که امدی چوا جک جدا بین بس شرح کن که امدی چوا ایک گرین و دستور عراقی جی نابجید که چه ملت جدا بیت و ریفراندوم کرد و بخار عراق تقسیم کرد تشتکی وصانی نه یعنی باز دیمین تلویل چه ما ریفراندوم لدمکی کرد وقتی دولت عراقی آن حکمت عراقی پیگیری دستوری نکردی یعنی او دستوری مدیه هینته ایک حکمت عراقی پیگیری نکرد ما چرا که دینینن افاش لا يعني قالك جرى عبت فيلسوفة فلسفة أخلاقية نبيسن بحث كان يعني كخرابي هيا آن نينا عندك بيجن نا خرابي نينا وقت بس هكو باشي بخو نمينيت اوتوماتيكي خرابي پیداد بيت يعني وقت بيجن طاري هيا آن طاري نينا بيجن طاري نينا مادك آن تستك ناوي طاري بس مادك هاي ناوي روناهي وقت روناهي نبيت اوتوماتيكي طاري پیداد بيت وجا افا ما كيري دستوري بو اد بيجن خير دستوري نبو بس حکمت عراقیان دولت عراقی پیگیری دستوری نکرد یدی مانامل گل دستوری به معنا بو يعني هر وقت ام دولاین ام متفقین کو ام بوصا ام في شكلي في شراكت في هف بشكي ام دكارت عراقي دكين لا يعني عراقي پیگیری پی نکرد اتوماتیکی پیگیری کردن ما وی دستوری نشان يعني ساویل که یامه بله بس دمين تلبيري ام بحث كاين آیا عراق بتني بيجري بدستوري نكريا بس يعني زادتر سياسيات عراقي هميد بيت حسين كو كاشوا عراق بيجري بينا كريا حتى نكا وصا كرداج بيجري بينا كريا يعني دستور العراقي دستور كابتني بس بوطانغافيا وكي قميص عثمان همي سياسي هل جلن بس يكودو هالشي ضرر فيكات دي دستوري هل جديد دي بيش دي تو خايني تا بيل دستوری نه آنتا پیگیری پی نکرد. کرداجی وکیلی یعنی کرداج پیگیری دستوری نکردیه. کاچوا دولت عراق پی نکردیه. اصلا هما دابش کردن دست حالات سر اساس طائفی سر اساس قومی دیجی دستوری عراق. ما مثلا بحث الفيديو پیج کاری دستوری که ام بیشین کل عراق بگشتی
انجام چه پیدا بوده؟ يعني ثاني دستور العراقي قالك زوج هات كان نفيسين او حزب سركفتي نفيسي دستورك که هات يعني نفيسين بلكي عندك جاري مثاليه يعني عراق اف حزب سياسي ابد بريفات بن قالك شوانا يعني هكذا دستوري تطبق كيف فيها حزب نمين يعني حزب سر اساسي طائفي ممنوعه العراقي هبيت كاشي حزبتين يتسني حزبتين يتشيعي افبخو تجاوز لسر دستوري يعني دستوري دانينك و هرمك علاقات جالس دروي ولاتي هبن كرد هرم الجال ولات دي هين كو بالعراقيين يعني دستوري دا بيدفيا يعني سيادة عراقي بهيدا باراستن وبيدفيا اتفاقات الدولية يعني هرم عن محافظة كناش اتفاقات دولي قال والله تجد جريدة هرم كردستان اتفاقات قال تركيا جريدة أبد دي دستوري وقالك بينجا دي يعني والعراق يجي يعني ما هر سيدا صلاة مازن سركي سر أساس قومي وطائفي تطنيا توزيع كيران أبا بو الشيعة أبا بو السنة أبا بو كردا جيلت و جهت وايد جهورين يعني أفشان ده همش درفي دستورية بس هر حزب كيش فانا فيان هر جروب كيش فان بك حطيت عراقي فيها شب دستوري بيت تش درفي دستوري بيت بريكا دانوستاندنه و بريكا اتفاقات السياسي ركفتنه تكيرينو وجيانا سياسية بريفا بيدي والوان نقطة جابي خوي الدستوري نقاندي يعني بله دستوري دايره كيف مصالح خويت حزبي اني طائفي اني قومي بريفا بيدي بله ام بيجنكو ابا چند بيتاره برنا قدرس العراق تبع جهينا نخير او خونا بريفا برنا قدرسته بلكي بريفا برنا قاش در في دستوري در في ياسايا بس ام چت بيجين يعني عندك جارا يعني بيدفيا يعني اف تجاوز عندك نوع تجاوز هاي تايم بيدفيا ببنا قانون يعني قانون كي بنوع تجاوزات دارن بونمونا سروك عراقي كرده سروك برلماني عربي سنيه سروك وزيره عربي شيعيه مفروض ابد دستوري ده بين النفيسين يعني ده نبي تجاوز سر دستوري شينا حزب كبيت المجلس الاسلامي الاعلى عن الحزب الدعوه الاسلاميه فلان تشت وهميش العراقي زان الحزب الاسلامي العراقي هردو حزب اولي يتشيعانا هردو حزب دوي يتسنانا حزب ديمايتيا سنايا يعني بيدفيا ان تشريع كدارن يعني بيجن افا حزب طائفي شي تشدبن انجي بيجن افا حزب بيدفيا تو برنامج خونا في خب جوري حدا كنت بيا حزبك يا يعني نوبك مدني سر خداني نوبرو كاوي یا چوابید پدوی اف چندت پیرو پروگرامیش دانه ده بحث کردن چون کو پدوی ناو پیرو پروگرام وکی یک بن یعنی بله ما مثلا اگه بيجين سراري هو همي پیشکاری کوی جناب بحث لگری کل سر دستور عراق قاتنی کنن لی هر ما کردستان رفراندوم انجام دا لی تدبینی کو اول رفراندوم اقا پلان دارشتی بو یانجی کلبر یا رفراندوم ها با انجام تدبینی کو چند و کو سرکرداتی سیاسی هر ما کردستان پلان مکمتر دارش ما دا کو رفراندوم یعنی پشتی رفراندوم هاتی انجام کار و دار انخراب سر هر ما کردستان درست نبود ام تشين بترش لا يكي ام سرفي بابتي راوستين يعني بله بونمونا اشلاي دبلوماسي و افا دي بنانيزيكي ده 11 سالا پیوندی اجدار و سروکاتی هرمی اتلابت پارتیا دا و سروک هرمی که مسعود بارجانی یعنی اوی سرکشیا پروسا رفراندوم میشید که رو سروک لجنا بالایا رفراندوم میشی بو دوان ده 12 سالت بوری دا 2005 حتی فکر و 12 سال يعني كو يعني ام كنتش صالونوتو ايكي وانا بس كيماتي ام بحث كان بشتي نمانا صدامش 2003 حتى في يعني دوان صالة هميا دا دبلوماسيا كردي يعني باورد كم دي تاريخ دا بحث كيرن فاشلترين فترة يا دبلوماسي او فيغافي بريفا بري چونكو يعني ده 12 سالة دا ناشيا نتنف عراقي ده هفالكي بو كردا پیدا کرد نش در في عراقي هفالكي بو كردا پیدا کرد بالعكس اويت افريكا ما هوارا خو جهانديه كو ام بيش نپشتفانيا ما بكن كردت باكور و كردت روش هلاتن روش افانا حتى دهيجي بخفق البافت كولان و بخندك البروات كولان كودا او برسي ببن افريكا ام مجبور بين يعني دركا ما هن طيبو درجه ما يكوتي ده ام بيجي بس ما ابي ماي حكا دولة الدولة او قد بيجن هكا جيب كان ما شو درجه هنا من جبلي وانا بله وافا نشانك وامش لاي دبلوماسي يعني جالك سر كفتي بو
شلای نافخویا مالا کردی و يعني بس فترة شهر براكوجيش في فترة بالي ريفرندومي خراب تربو هكا يعني تشوكو يدي شهر بخوينا كردات هاتريتن او فترة قالك خرابو راستا في قاوي خوينات هاتريتن بس ان ديمقراطي ترين فترة بسر هرما كردستان دهاتي افتي 4 سال بالي ريفرندومي بون ايك ما برلمان عزل كر سي مبرينات ناف برا حزب كردي داما ولي كر كويدي نشن بيك فبرين نخاري و جولة دانوستان دنت نافبرا هر 5 حزب سرکی در هرما کردستان بلکی ولی هاتیدی بونه جه پترانک یا جن اكود بيشم بركوش كت بالاوي ياجي يعني يدي خالتي اكود قلت حزب داري نخاري اف حزب داري نخاري صار فلان تشي دي مفاوضات كان خالتي وكي ترانا وقشبري بيت كان چلي ها بابو نگشت نگشت ما نوفت مازندران دي سازان و نزاده چكاين و دي چكاين همي الديمو هيك شي گشت به درجه کو يعني خلق هنت جي بيزار بو او خوشش خو بيزار بو كويدي او نشن بينغا بروفيجن او صوره بيفكا هي بجنه چقبستن يعني مشاري جهشت بو جري كويدي شول نايتا كيرن يدي بيك وناجين وجا بو سبب کو پارلمان بشبكه نشرعي بهتا گرتن سروكي پارلماني بشبكه گلكي نه قانوني نه دستوري تدريد يد والله تكيد بيش سروكي پارلماني لا تشي بيتو بيا پايتختي يعني اف فتره اف گلك ديمقراطيه سر راي من گلك خلاف يعني بلكي وكي منو حزب مجي ما گلك ناكوكيت وجهه نظر عن خلاف راي قال حزب سروكي پارلماني شي هين بس سر هندي ران بيجين پارلمان مازنترين دستگاه ولاطية يعني شرعي ترين دزجه عن شرعي ترين مؤسسة الكردستاني تو اكيد كانك بيجري كيف اخو اكيد كانك كيف اخو فك افا يعني تو تشتت مقدس بيلدني يعني في نقطة جي يعني فترة قالك خرابك وام بري ريفراندوم بيتفيبو يعني افي كيماتي يعني كاسيت ايكش حزب السياسي يعني وك مسعود بارزاني خوب فربك وكي سروكي هرمي وكي سروكي حزب الرقم ايكل الهرم كردستاني بيدفي وكي برا جورا تعامل قال حزب ديكر باب تايبات يعني هرچند بوي وكي شخصي جي باش بو و حزباوي جي باش بو تاريخ بو يعني في يعني وجلاني سجنه او مامجلال جي نسخه او تني وكي برا جورا تشا تعامل الجل برا جوري او تنازل ابو يدي بينا برا جوري او تعديل برا خوب كي يعني تشيار ريك هبون او هندك تنازلات ابو يعني ديب كان ومالا كردي كان اجدهك وافريكات هات هنجي مالا كردي برانبر يدي برانبر يدي عرب يدي ترك يدي فارس لا اكو بيشن ديوارد مهميت عاصبان ممكن بان كاس ناشيا درزات دا چيكت اشلاي ابوري كان بوره يعني چكو اف بابتا گلك گرنگه يعني اشلاي ابوري و يعني ام خلقي باجير دهو كينا يعني وظالم اربيل سليماني عيني مشكله هي يعني هكر او تشتت مالاخو او مالا مروفي و او بر مروفي او في استوديو و او سر شارعي هكا ام تركي وايراني واجنبي صبايچ كو حدي سر بيدا گتن او ناين ام وان تشتا باوجين دي چمينيت اكس صناعات جيت كردستاني گره باشه ما مستاجر دلیل بدم از پیوندیه که بگیرم از بارم کاک دلیر گل من بله فرم کاک دلیر کاک دلیر از بارم پیوندی کاک دلیری هاتبرین اگر بشه دوباره پیوندی گل من دافته باشه مادام قطع بو من نقطه قادجی هم از بیشم يعني خاله قادی هم او خال یا ایجابی اش برش بيتفي باش بحث كم شلاي الاشكالي و شلاي سربازي و يعني براستي يعني بيشمرگه هي برو واجي همي خالديت ما بحث كريت يت جهه شرمزاريه و جهه كيماسيه بون يعني بس برسنجرتنا يعني درندترين دجمن برسنجرتنا داعش السردست بيشمرگه هي يعني اگر اك بو کو ناو کردال دنیا بتن یاسین کو پیشمرگه يعني بيشن پرکی سپی جسر کفتن بو کردات و مارکن راست هكا يدي يعني براستي پرکی پرت رج بون يعني همي پرت رج بون بس اف بر هنگاری کرنا داعش
اف سرکفتن سر داعش رزگار کردن اف دفرید بيجين يعني هم شنگاری بگیره حتی کو خانقین يعني اف برسين گرتنا پیشمرگی هی يعني بوما وكي جوركي ناساندنه بو جیهانه يعني خلقی هم بيجين دنیایا في سردمی دید کو کرد راستی دجمنت طارينا يعني دجمنت هزت متطرفا وكي داعش اف خالقا ايجابي بو كردا وهكي ام لو بري خب ديني ام بينين الجالك دفرا يعني بيشمرجه شروان وكاريلا وبيشمرجه روج حالات هر شوار پیک و سنگرکی دابون بران بر داعش اف خوجی آن چونا پیشمرگه بو کوبانه آن يعني اف خو همي نشانك و اف نقطه ایجابی آن نقطه یا گشبینی نقطه باش بو برپرد مدا یا وی فتره و برای رفراندوم بله ما مستعد خوش بیم اگر من جالب من از کاک دلیر ورگیرم کاک دلیر فرما الو دنبال صلوات خودی هازم تویچانی باید زور سپاس کاک دلیر خیرات نام حیوانیتت کم بله سپاس از بجمع مدرس سوال السنسي هيك زحمة نبتن بله بصراحة هيك از بجمع سيداي يعني او كان يجاجبينا مثلا مثلا 2 مليون 3 مليون دنجة بله بله يعني شو بينة يعني وكرا سيداي يعني سيدا شو يعني بينة يعني اتفاقنا وفاقنا وان دولتا يعني سيدا شو بيتحقها شو يعني في كاتنا كتير وشك يعني أبداً عالم يعني عالم مبوتي بالي يعني أبداً شو بله وقصيرا من دوي أزجنا السيداي نسبة أبورينا مثلا بيقول حكا مثلا بجن يعني أكثر ترك مثلا حتى قرتن أو مثلا بله وصل بجن مثلا حتى الشش هي حتى صالة تيجي وصلنا كل بيت بجن يعني أمشن أخو بريفا يعني سيدا يعني بيجي كهات وشو سنور هذا ناقصن يعني سيدا شان صنعتها كود سنور ذهنا قرتن أنا قرت بله زور سپاس بوده کاک دلیر کتوش داخل گل منده بی از بوارم کاک اسماعیل گل منده بله فرمو کاک اسماعیل بله تشكي از واري بوجلوات كم وبخيرات نكا زور نبولته عندي زور سپاس شركة هاي سيداي آماجه بقريبات ما بين حرم وتركيا كير بله باشه سيدانا اجتماع كبديلة كدي هبو ما بلا برخصة مثالة كده بودي ما كده طبقه که دو بیتن آگر بر بیتن طبقه دعوت ادای سری و زانیتن خونه ها بید ده تصوتن ما کیش چیتره کیش رکه بگیری چیتره و سپاس بله زور سپاس کاک اسماعیل از بيجم از بارم حكت البريان كاج برنامج بك كاك سعيد قوتي كوتيج افا ايك شوان خاله بكو خال ان دستوري ام بيجن دستوري العراق دا كو هرم دا پیوندی ديال ولاتين دي هبن لهر چابي زور سپاس بوتا كوت ديال ما دا باش دار بوي مامس اگر بين السر بسيارين كاك دليريم بيجن اگر هاتو صبح اتفاق ديال تركيا بورا ديال العراق هاتكرن او رجا دنگین بالین کو ام بيجين رجا کو گلا قازور دنگین بال مینا چرا نوی سوال دنگادی چی بدي من تل سر او شكل مفاوضات انجام مفاوضات ام قلب بغداد كاين جهنا چه بله بونمونه يعني قناعت من كرد دولة رانا جاينن دي نچار بن عندي دولة زلهيس كرد نچار كان كوبچنا بغداد دانستاندن الجل بغداد كان افجا دانستاندن مباشر ام چین بغداد دانستاندن الجل بغداد كان يانجي چین اوروبا يام چین امم متحده وبغداد جي بيتويدي ووساطات الدولي هبن ام الجلوان رينا خاري وام هم غاز ديت خوب كاين وبغداد غاز ديت خوب كاتو حتى ما بجينا جاره سريه كي يعني هكر دفرت بيجي اما بيجي ماده صدوچل انجي او دفرت وقتي هرم كردستاني بزفر نسر هرم كردستاني هنگي دنگي بلش ولي خوكر
هنگی دنگت بله راست ما گود بله بو سر بخویا کردستانه بس دوی قناغ دا ماشیا کو ام خالق دستوری جیب کن کو حکومت عراق اوش سال 2005 حتی سال 2017 هر آستان گات اخی تبروی کو او ماده تطبیق نبید ترکیه حس که تطبیق نبید ایران حس که تطبیق نبید بجا هکر کرد بشین دانستاندن ده هکر خود چون نبید همه وان دفراجی بو هرمان کردستانی و گرین افب خو جوره که سرکفنه و هنگی هم چین یعنی بخورین ام بیجین او دنگت گوتی بله شیان آرمانجه یعنی شیان برهمی بخو ببینن و او دفرت فقط یای کو حتی که سرپری و نبون بو هرم زفرین یانجی چه شکلی دیگه سرکفنه دانستاندن دا همین تشت قابل کومروف دست بدات یعنی همین تشت قابل کومروف دست خو ببینید یعنی دمین تلسر هیزو شارازایی و دیپلماسی او کسی چن دانستاندن اتکن بله هک او بلکی گلک لای دیو یعنی چن سرکفتن بینن یعنی دست کفته دیل گل بغداد چنه یعنی مروف همین تشت قابل بو دانستاندن یعنی ما مشكلة نفط وغاز يلقى البغداد هاين ما مشكلة بيشمرية يلقى البغداد هاين ما مشكلة سنور يلقى البغداد هاين ما مشكلة بارا يلقى البغداد هاين ما مشكلة مادة 140 وتطبيقات دستورية يلقى البغداد هاي ما خلافات يعني بيجينيا استقطابه يعني بونمونا بغداد نزيكي طهران هرم كردستان اشتراكي بارتي نزيكي تركيا اف استقطاب ما مشكلة في چندت هين يعني هكر ام دانستاندن دال گل بغداد ام هندك مشكلاش وانا حل كين او حل كرناوا برجمندی کرد دابن هنگی او دنگت بله گشت انجام و يعني سرکفتن اینا گله باشه مصطفی اگر به نفسر بسیار اکادلی رادیو گفت اگر صبای هات و سنور هات نگرتن ویژن 6 تا 6 و تا سالا که اما کو هریم کردستان دخوارا گرین لی اوج داری ام بخوارات گرین دی چه بیان تو ببینی ام داشتیم بی ماوی دخوارا گرین یا نه يعني بگمان دی قیرانه که عبوری معظم سر هریم کردستان داید از تصورت کم او چند نایت گرین يعني بله تخمین من چه حصار چه دور پیچید عبوری سر هریم کردستان نای ندانان بله راست بلکی برجواندیت هندک برجواندیت حزب دست حالات دار خراب بن بلکی بونمونه بری چند یعنی روزا اینی مطار بیجین هاتنو چون برکا فرینه یعنی شهر ما کردستان هاتا قطع کردن الا طیاره چنه بغداد شونی یعنی طیاره کا نافخوی مسافره بین حولی رب سلیمانیه بلکی چند روزت بهت مداخل و مخارج بیجین یعنی درگاه هاتنو چونش در و بو هاتنو چونش در و یعنی سر هریما کردستان به نگرتن وکی ابراهیم خلیل و حاج عمران و باش ما هو اوه بس اوه بخود يعني ندب إجاري أنا جرتن استصورت كم دي مفاوضات أنا كرن وهكر كرد خسارات ببندي هندك موظفة العراق أنا بيري يعني دي درجة هر وكيل بندي أرزاق وغاز وفلان تجدي هر تشوكو يعني دولة العراق وكيل بيجيت هرچند يعني مروي جالك باورين إن بس دولة العراق بيجيت تحولاتية كرد هش تحولاتية العراق أنا هكر أو بيشكل حصار بداين تسرمه هنجي أو تعامل الجلمة كد وكيل دشمن يعني كاتشا وفيجافي تدوید دشمنی تاش برسادا بمیرید هاوسا او هنگی والمت کت او هنگی بچاوی دشمن برای خود داده ملت کرد همیه و از هزت کم عراقی آن سیاسیت عراق هند به اقلین و پنگاوی پاویژن چونکو هکر او وب کنده تعاطفات دولی و قضیه کردی پیدا بید و خوشی یعنی راست امده فتره که برسی بین بس امده شلای تعاطفات دولی و شلای دیپلماسی و امده شین هندک دست کفت پرکاوی اینین از حسناک مواسط چه بید یعنی ملت کرد برسی بید و تصور که حکمت عراق جندا به اقلین و پنگاوی پاویژید یعنی عسکری فرقت افری نه هندا به اقلا حدیدا همین درگاه حال مبگیرید خلق کرد برسی بید از تصور که ناگهی به درجه بس هکر ام يعني ما كردا خوبو في نقطة چند حاضر كريا دوان 26 سالت پشتی سر هل دانه دا ایک پنگا بو ویرین هاتی آویدن حتی ویگا ویجی اوه 26 ساله کرد دا سالات داری خود کن يعني ام خلقی دو کینت همی تشتید مجدر وی بله اما بینی که آراستانو که بر بگیرتنا سنورانا چیتن يعني الفيجافي بر بگیرتنا سنورانا چید بر بکنترول کردنا سنورات چید بله
اوجي فرق شيك هاي يعني نكو حكومات العراق بيشت ام ابراهيم خليل جيرين ان كرد بيشت هندي جيرن ان هين ناجرن عمليا نواصي ان تريد بيشت ام دي جيرين في عراق بيشت ام دي موظفه خفر ريكاين هري ما كردستان بيشت ام دي اداره وكان قبيلنا كان عندك دي بينا بيلي صحيح عمليه كاكيد اداره كانت يعني هكا ماده هكا دي بيجين ام دي بحث ابراهيم خليل كان ابراهيم خليل لا تاجرتن بدرجه ايك خسارات بيت امين ملت كل هري ما كردستانيه بس جبيرنا ك هكو ام بيشين درجه دو نه يعني درجه كاكيم بلكي عيني درجه ايك تركيا جا خسارته العراق جا خسارته و درجه هاتنوچون ناف بر العراق هریم بغداد يعني تركيا يعني هاتنوچون وان هر سه نقطه يعني هكا او بتاجرتن اف هر سه صار عليكن بس چون تركي دولت که دزگهت عبوریت ناف ده هين اكو بجن تكامل اقتصادي هاي عراق نوعا ما تكامل اقتصادي هاي اوانا عندك درجه ديت هاين يعني عندك پنجره ديت هاين ترى بخو هوجيت خدا بين كان ما كرده او نين دي امش بر هند بجن درجه هيك ام دي ضرر كاين بس از تصور كم دي العراق ايش ده ازمك شي بيت يعني دي تركيا جي ازمك شي بيت يا بون مناش بيرنك يعني مدفيا عندك جاري بحث جيب كم تركيا وايران حسنا كان دجات يك صور وصور جل هري ما كردستان بكن جبرچه ام هكا بس شلای اقتصادي و حساب كاين يعني في بلكي صدان هزار خلق كردستان باكور هاتنوچون هري ما كردستان كانوا وتجارت كان او بحكمك وقال تجارت كانوا مستفيدا علاقات وان قال حزب اكبر بارتيت هين صزاني او مجبوره يعني في جرينجي مساله قومي بدها تشكو لك تاجره يعني خضان مصلحتها هكر صباحي ما درجه هويه تجارت جد او دي بتوكي هيزكي بو بكاكي ودي اف چنده بو دولت تركيا خراب زفريت دولت تركيا حست كات ملتوي همي تجارت وسياحت وشولي ومجيل بيت اخر تشت خماوي سياسات بيت حكومه درجه اقتصادي اللي جرت هنجي و اوي كرد اوي تاجر بري خدا براوي كرد الباشوري يبرسيه اوتوماتيكي لتعاطف هاي بو بكاكي هستر ليت دي قوتك بو بكاكي تشكت افب خو پنگا وکه ان افب خو وینه که ترکیه نوید گل هری ما کردستان دجوا کرد عینا واسه ایران جی یعنی وگاوه بلکی هزارا شریک ایران الگل منطقه سلیمانی و حلب و کرکوک و همین بخاري عراقي جي يعني تجارت كان بلكي هر سال باي يعني وكي من رقم زانين يعني باي 6 مليار دلار سالانه هريما كردستان تعاملات تجاري قال ايران كانت باي 12 حتى 13 مليار دلار تعاملات يا دارستان يعني يا كارين وفرودني قال تركيا كانت او خو افهم ميزانيه دولتنا يعني اصلا وجا او مجبورن افي درجه يجرن و شلای آبوری و زراره بکن و پشتوانیا کردات ناف کردات و دا پیستر لیبید جبر هنده از هزرنا کم گهیتا قونا خابرسی هرچنده يعني هرما كردستان شلای صناعه و زراعه و خوب و وشنده حاضر نکریه راسته بعد ما استاذ من نفس بسيارة كوك اسماعيلي البريانو كتب سوي جري بستكر او نبرات هرما كردستان تركيا دهات يعني كنت قلت ايش فيش يعني او راسته او خو يعني ايكش تجاوزات سر دستوري اسماعيلي بسيار كر قلتي اگر اجري بستنا هاد با انجام داد ببینی کو چه بدیله که دی هبو كاك اسماعيل قالك عاطفه تحليل كات بو ماشي خوش اس هرما كردستان خدانا سروريا خوبي وكي ولاتك سر بخو ومش خوش يعني اجملوا وكي كرد ما كيفهم قالك ايت يعني ما باسبورت تخوابن ما بارت تخوابن ما قنصليه تخوابن دوله الدنيا ام دولات بين يعني بس جريدانا اتفاقات نافبرا پارچه دولتي ودولتك ديابياني نه صلاحيات هرمانه و صلاحيات دولتنا يعني دولت اتحادي عن دولت فيدرالي كردا او چندت كينه و تجاوزن يعني كردا يقول يا يعني في دورازر يقول يا تركيا عسكري خوبين العراق بين راضيه يعني بله ما چندين جارا يعني اول ايش نقطه خلاف نافبرا حكمه بغداد وتركيا حكمه بغداد هرميجي يعني باوش قاعده تركيا چت كان ويلي وفج ابا خوشي راست العراق خو بريارويجي نه دسته ودا برياروي دسته ايران ده بس مهم ابا نشانه كك ومهندك بنگاوت خوبتين وما تجاوز دستوريا كدي بله ما مصاجن بين السر افشار السر هرمه تدبيني كو باش انجام چنه يعني ام بحث فشار ابورينا كان مبرر بحث كر يعني ما دمين تلويد افشار سياسي ودبلوماسي او سر هرم كردستان بله
گلکن و گلک دجوارن و کارتکرنوان گلکه بله جبرك و دوستت ما حتى بري بابت ريفراندوم دوستت كردا جلك بون راست و ما وكي بجين ما بني نراياتي يعني بيشمريه هي شوينا برانيا دنيا شهر داعش كر بله و مديت يعني برانيا دولة الدنيا متعاطف ونقل بيشمريه هي وتسجيل كرنو بارد دانه ويعني اتفاقات كرنو تدريب بله. دانو يعني شلاي لوجستي وشلاي مادي و مشين بيجين خمس صايل نهات يكرن أنكي ما ستبدأ نهات يكرن بس جبيرنا كاكو عراق دولتك خدان سيادة وعراق عندما تكتيا يعني نتوين جرتي دا عندما تكتيا كمكار عربي دا عندما كمكار إسلامي دا أفبخو همي وقت بيننكو ولاتك دي بارچه بيد أفا تهديد السر ولاتك اندام الجلوه بر هندي هميا دا خازش هرما كردستان كركو ام في فتره ريفراندوم نكاين هنده قد قلت ما حتى شهر داعش خلاص بس هنده قد قلت ما 2 سال دي هنده قد قلت ما هما موضوعي بهلن بإجاري هنده قد قلت لازم همشنا بغدا مشكلة خو بريكا حواري الجل بغدا حل كان يعني رأي جدا هبون بس ماش سياسية كرد يعني ما تبهيسكو كسي زمان نداينا مكا اگر ام دی بيجين ام 2 سال دي 3 دي ام تأجيل كاين باش 2 سال 3 دي ام ديش كاين يعني وضمانات بو في چندين نبون بلكي كاس نادر جي چكو كاس حتى 3 سال دي نشد بريار بدات كا او دي هلويستيت ويل جالمان هلويستيت ويل جال بغداد تشاوبن بس مديت يعني همي اف دولة مازن وقتي بحث فيدرالية ان بحث ريفراندوم ان بحث علاقة حتى كان همي دولة ايك اخفتن هبو عمل قال ايك بارچه اخا عراقيين و جبر هندشي دا خاص كركو كرد ريفراندوم نكان و كرداجي بيشاكي جوالكي سرخيه بو يعني اف عنادا كردي يعني عنادا قد جي خدا نبو بيدفي بو مادام مواصلات الدولي هنا مادام برانيا دنيا نلقل مادام بشتوانين مجبوركي قماري كيري واكي كرد بيجن هيات هي شو يعني وشلای سیاسی و سیاسینا بجن حیات هیچو لازم همی پنگاف دیراستی لیبن همی گاو هکر اوه پنگاف انجام توی الف بون ام دیهو کینه هکر با بون ام دیهو کینه هکر جیم بین ام دیهو کینه او صا پنگاف ما پنگاف که هاوتی ما انجام توی نخوانیده ام نزانی ما مزد که بسیارش جنابت هم که قمار کردن سیاست دا چند یا درسته کو بیت کردن اتصور که نه درسته سیاسی قماری ناکن سیاسی دراست کن بجن هکر ام فایده بوین دیوی پنگاوی حافظی نکردم خسارت بوین دیوی حافظی یعنی تصویر برچاویت وانا رونه هر دو حالت دا بس ویگاویل برچاویت قیاده هرما کردستان چه نیدیاله يعني او نظن دي تشليت وتدبيني جي افا باش ديري فرندومي افا اسبوع اكثر حتى انا تصريح حكنينا يعني بله الدنيا هي كلمه جنب بوشي باش ديري فرندومي انجام ريفراندوم هاتني ديار كرنو كو بيجن كو شش هفت روز اكثر چون كو سر كردات يا كردي يا ببلان بو يعني ما تشب خطه بديل نين هكر الدنيا عراقي اف دوله دورو بر همي الحكوم كيرن قاچا مهمي يعني چند سراوات خلافات وانا مهمي كيرن ايك او شيان ببنى ايك رأي وصبح هي قد امدي درجه هال سر هريم كردستان نجرين ان امدي منع سفر داينا سر سياسيه كرد ان ام اقتصاد غازا كردا ام ناهيلين كرد فروشن امدي فروشين ودي ابراهيم خليل وحاج عمران وباش ماهجيرين وامدي لجنه فرقينا دو كرات موظفه بدم فاريد غازي فلان تشتي ده حكمت شكات هريم ده صلاة سياسية هريم كردستان دي شكات برسفنينا يعني ده شريكا هريم كردستان نشد شريكا في قابل چونكو هكر ام دست بكين شرع عراق بكين ام دي دنياي سرسر خداينين يعني راست ام بينغا وقا جالك خلط كين بس هكر عراق شرع ما بكات هنجي بشكل يعني دي يعني بيجين ام تشين وكي تمثيل دوري ضحيه بكين وام تشين بيجين الدنيا عراق تعدي المبكات بله ما مستقر من سروان بريارن سرك وزير العراق در كين كنت تبيني اف بريارات يعني بريارن توندن دجي هريم كردستان تبيني كو اف برياره همي بهنا بجينان يعني من هندك جهه خان وحتى حدك يجي منطقينا يعني بله برلمان العراقي يعني
چونکو فتره یا نزدیکی انتخابات آیا بله. العراق بلکه هی با 4 انتخابات ده نکردن هر لایکی العراق دوید بدجاتیا کردا شارع شیعی آن شارع سنی بحكوم كات بله. يعني أبا سياسيين وحقوانا بخو يعني وكي بروباغندا يعني بخو ركلام بكان بله. وهندك شوان لا ينا وكي خفك يا ابو عبادي كولا يعني اولا عبادي ورطان دي بله. عبادي نشد فان همي خالا جيب كات يعني الى الدين باور كات عبادي تشد فان همي خالا جيب كات يعني او خالد تعجيزين ابو عبادي داين بلكي يعني ايش مجموعه 12 13 نقطه بلكي عوالي 6 4 نقطه تطبيق كات حضر الطيران نينا شويه يعني بله. هين غازينا فروشن دي او فروشن بلكي بس او خالد وان هر 13 خاله يعني اكيد جيب كان هر وقت تو الغاء فيدراليه كي الغاء دستوري كي الغاء قيمه انسانيه كي يعني افشنده جناي نكرن بلكي هندك لا ينال بغداد خود فيت هندك بينغافان هندك بروجه ابو عبادي بدان وعبادي سرنك تو پشتی انتخاب آنبری انتخابات فتره که بجن عبادی ما بوده پلان جدانا بود تجربه جنه کرد تو مروه که فاش او يعني شارع ايجار قدي بخو كوم كان دجي عبادي يعني بله. تصور كم سكي وصل بيت هكا ناس ايجار يعني من قناعاتنا نحكمة عراقي يعني نشن هر سيز دخل جبج بله. ما مستعد بيجن اگر اف خاله همین سر هرما کورسانی هات نه بجه اینان هنگی جارن في سر هرما کورسانی دی چی بیدن يعني سروريا هرم ايجار نامينيت يعني همان تشتاق نامين نوع فيدرالي بله. تشتاق نوع فيدرالي نامينيت يعني شبر هندي اتصورت كم يعني قناغة سياسي دا يعني إلا مشكلة مازن يعني انقلابك شبيت آن تصحيلات سياسي بهتا جورين آن يعني شورشك شبيت حتى كو يعني ملت مرجت كيمتر قبيل كان يعني تجبير نكا شارع كردي همي قبيل نكت كو ام سربورا فيدرالية باش بزفري بله. يعني تجبير نكا حزب الكردي شدي انتخابات هبن اوجي دي يعني بينغوا هاوشن اوجي دي شارعي آذرينن ما كرداجي قالك يعني خالب هزت هين الدنيا هرچند حتى انا كشول سرنات يكيرن جارد آذراندنا شارعي كردي عراق دا دجي بريارت برلمان عراق آذراندنا كردت باكور كردت روجهلات كردت روج آوا دجي سياسات بغداد آذراندنا شارع كردال اوروبا جاليه كردي الاوروبا دجي بريارت ظالمانه عراق بنانی دولی بن افا بخوشید يعني صدايبه اعلامي كارتي كرنيت كان سر بريال سياسي في چندش بير نكن كو يعني كرد ضعيفا بس نتمرينا يعني بله. اما اگرم بین بحث في معادله بكين انجام دان ريفراندوم کو بجين بغداد و دجمنه کی اگر برای خواب داتا هرم کردستان تدبینی کو اف معادله هاتی کردن و اف دم بوری ما چند شیا کو اف شیعه و سنن هزاران ساله يكودت كوجن وكو كرد ما كان شي وام جهنينا يكبا يعني هكذا ام يعني رهانا ما ان بيجين شرطانا ما ان قمارا مال سر هندي بيتكو شيعة وسنة يكنين بله محصلة ده ديموهي كي هردوها عربن وهردوها عراقينا يعني بله وامجها كردي يعني كا شوا متعاطفين قال كردت روج غاوا شوا متعاطفين قال كردت باكور شوا متعاطفين قال كردت روج هالات وصا اوجي راسنا بلكيش لا مذهبي وجه جدانا بلكي خوينات ما بين وضعات يردن بس سر هندي راجي هردو عربن بله وبراستي نبس ما شيعة وسنة عرب بجهنين بلكي ماشي تركيا وايران وسوريا والعراق يجي بجهنين هيك سر راي يعني اف بلانت او ايكودد دانن سر راي او مؤامره او دجي ايكودد كان سر راي او ناكوكي وخلافات تاريخي وسياسيه نابراوان داين امتشين يعني نكو ما شول کرده او چه بید بس انجام رفراندوم افهمید اصلاحات نکردن که او نزدیک یک بون او شی سیاستت کن دفاعش بر جمهوریت خود کن دفاعش مصالحت خود سیاسی و تاریخی و اقتصادی کن. بله ما اگر صبح ایران و ترکیه هم بهشون اکو گرتو سرهن در کفتن کوستنورین هرما کردستان به هله گرتن. الفيري تدبيني كودي العراق شو موقف في ورقة بيران بر بيشري كرنا استرواري أخو عراقي كابه يعني أتصورنا كم إيران يعني هكا بسيار وصل كو
ایران و ترکیه ایک بگیرن دژی هرما کردستان از تصور نکم عسکری بلوینن يعني بله او تشين اتفاق بكان كو حدوده بگیرن بله نهلن ام تجارت الجلوب كاين يعني او تشين فيب كان راست بس از تصورت كم عراق بريارك سر بخويا هند نينا يعني او بريارا ايران دات البغداد تدان بله فيدي مو هيك يعني حتى انا تركيا وصانا بو فيدي مو هيك تركيا جهات كسروي خطيه او بريارد فيغافي يعني تديت يعني لا سروك يعني كسر رقم ايك ايران وتركيا ورئيس وزراء العراق ايكو ديتن تشيبو بله سر مستوى وزير خارجيه ايكو ديتن تشيبو سر مستوى جنرال عسكري يعني بله سوپا سالار هر سه ولاتا نوفبروا داره کفتن چه بو او ویگاوی جيش عراقي وجيش تركيا سر حدود رخي يعني صلب بالرخي ابراهيم خليل ويقافي مناورات كانوا تمرينات بيقفت كان جيش ايران سر حدود هرما كردستان مناورات كانت وشيد بيتر كافتن قال جيش عراقي بكات دي اف بينغاوي تصاحبن اف بينغاوي اون او اتفاق العراقي هاطينا كرن بله نكو بي حكمة العراق هاطينا كرن اتصورنا كم او دوی قونا غیدا پیشیلیا سروریا آخا عراق بکن دل عراقی نبیتو او پنگاوه که بخواشد قرعتا من تشتاكي وصا ناي تكرن بله ما مستعجرم بحث الاكشن خالن سرک وزیر العراق میگن که بیش داخواست هندید کرد که انجام رفراندوم بین هلوشاندن تدبین دینا هلوشاندن و اگر هات نه هلوشاندن ام بجن ام وکو خلق وکو تاگ دی چی بجن سر کردات یا سیاسی یا کردی يعني جاري ملتي يا خقوت بله يعني بله يا ملتي يا جدايش بله يا سياسية بله بله يا ملتا بله يا كان راستگو يا درسته يا برجواندية يعني بله بله يا انجام وعي وهشياري وحاجة كرناوي بو اخ ولاطوية بله ديمين تلويري كاف بله يا دست السياسية دا دي بيتاچه هكر بو هنده يا دست كفت سياسي بخوبينن دا دست كفت اقتصادي بخوبينن درفت بو انا جلك خوشه يعني بس ديمين تلويري او حزب اللايان كردي او تشنا بغداد و قرباني بليا ملت كردن او دي ملت كردش دست خودن فيري بله يعني دي باوريه ايدي جلك ابو زحمه او حزب شين باوريه بو ملت كرد كان كو امن نريد هوينا وبلكي جهيتاوي درجه كو توازن قوى الهربا كردستان تيك بتشيت يعني حزب معظم بتشيك ببن حزب بتشيك معظم ببن يعني تشيت بن نتشتكي مستحيله بس بتسكي بتشيك جنينه يعني بس ميزان تكتشن سر برياره تبيج بينت كيك وانجام رفراندوم بين هلوشاندن ما استخمنت كام يعني سياسيه كرد دي انجام ريفراندوم مش محتوى قومي فالا كان يعني دي ولا كان بو ابتني بو بروباغندا وبو تلفزيوني وبو ركلام كرني بهيت بكارينان بس على ارض الواقع تعامل كرني دال جال بغداد يعني دي شو بناي تكرن بله يعني قدما ما هميا يعني خوب سر فورميشن نويسي بو ابا ريفراندوم ابو سر بخويا كردستان است تصورت كم ما بس تواجينا او بو سر بخويا كردستان بو ما بس تو او بو اوشين عندك داس كفت ديش بغداد دنيا ورگيره بله ما مستعجر سپی و دو ماهی جناب داور بگیرم يعني سپاس کو هبه درفه دایم ام سروي چنده باخوین ام گله کیف خوش بوم سپاس مدويت اس يعني پیوا من دو ماهی که اوکو اسی ویدار ملت کرد يعني روشك غوصا وكي افروكا داد في قوينه تاريخي دا اواتي دا درباز بن ايجرتي بن دليواب بيكودو فابيت ودليواب بيكودو بسوشي بله بله نویسر و روشنبیر سعید عثمان زور سپاس بود گل برنامه باشه زور سپاس بله برزان انها جماعت دو ماهی خلق افروش برنامه هوای روزانه برنامه باراباد نم پی وی چندی که مشاهده خدمت کاوچی بو هایم برز بگین تامینو خلق کدی بابت کدی خودی هری کارو پشتوانه مهمی بیت خاطر